दिनै जोङो बिपिआइ धोरोमनिफ्राय भटारशिप सोमावसारनाय जोङो बे भटारशिप सोमावसारनायखौ भारतआव 2003 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोमावसारदों आरो दिनैहाय बे सोमावसारनायाव जोङो जोंनि आसामाव 2011 मायथाइयाव जोंनि आसामाव फैदों। दा बे फैनाय लोगो लोगो जोंनि थांखिया बेनो जे गान्धी सारा गासैबो भटारफोरखौ गासैबो भट होग्राफोरखौ थांनानै थानायनि मोनसे बेबस्था होनो आखायाव लादों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि भटारफ्रा एक गट जानांगौ। जोंनि भारतबर्षनि भटारफ्रा एक गट जानांगौ। दा जाहैबाय जोंहा भटारफ्रा 5 बोसोर जों भट होयो। जों दा बेनि बिनिमयखौ जोङो भटारा जिडिपिआव मोननांगौ। दा बेखायनो जों बेखौ गान्धी सारनि निर्देश एबा गान्धी सारनि संबिधान हिसाबै भारतनि जोङो मोनथाय हिसाबै थागिबि हिसाबै सिटिजेन हिसाबै जोङो बेखौ मोननांगौ जिडिपिआव ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्टआव जों बेखौनो दाबि खालामगासिनो दं। दा बेवहाय जोङो सावरायनाया जाहैबाय इक'नमिक फ्रिदम फाइटारनि जोङो दा अर्थनैतिक स्वतन्त्रता सेनानि बेखौ जों दा भर्ति खालामगासिनो दं। जों इलेक्सनखौ बोरै देरहानांगौ बिसायख'थिखौ जों बोरै गेलेनांगौ बिनि सायाव जों दिनैहाय पाब्लिकफोरखौ लानानै जों दिनैहाय मिटिं खालामनाय जादों आरोखि मेल जथुमनाय जादों बे थांखिजों। जों खातां होगोन जोंहा जे जोङो इलेक्सननि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे जोङो डिमान्ड खालामगोन। दा जोंहा जोंनियाव दा एमपि गैथ'वा। दा एमपिखौ जोंनो नांथारगौ। जोङो भटारशिप मोननांगौब्ला जोङो रायजोनि गेजेराव बा सरकारनि गेजेराव जोङो पार्लामेन्टनि गेजेराव बा बिधान सभानि गेजेराव जोङो बुंग्रा थानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो एमपिखौ जों होनाय जागोन। जोङो दा बेखौ जोङो रायज्लायगासिनो दङ। जोङो दा क'क्राझार जिल्लाखौ जोङो सियर खालामदों। दा अदालगुरियाथ' एसे क्रिटिकेल जानानै दं नालाय दा बिनि सायावबो जों सानलायगासिनो दं। होनायाथ' जों होखागोन। दा सम फैबानो जों डिक्लेयार खालामगोन आरो। गोबां पलिटिकेलफ्राथ' खामानि गैया। बिथांमोना 1947नि सिगां जोंनि भारतबर्षनि रायजो राजाफ्रा ना जात ना फात जोङो भारतखौ साधीन खालामनो थाखाय गासैबो जाथि हिन्दु जा मुसलमान जा गासैबो बर' जा जेसेबां देशआवहाय जाथिफोर दं बिथांमोनहा ब्रिटिशफोरजों नांदोंमोन। ब्रिटिशफोरजों नांनायनि उनाव 1947नि उनाव भारतआ साधीन जानाय लोगो लोगो नैबे माखासे दालाल नेताफ्रा जोंखौ ना जात ना फात भटारफोरखौ बेबायदि खालामदों आरोखि। दा बेनिखायनो जोंहा थांनानै थानायनि बेबस्थाया जोंहा बुहुत माने गिख्रांथाव जाबोगासिनो दं। दा बेनिखायनो दिनै भारत गान्धीया साननानै बिश्व'त्मा भारत गान्धीया साननानै बे थांखिखौ लानाय जादों। साफ्रोमबो भटार एबा साफ्रोमबो मानसिफ्रा थांनानै थानायनि भारतबर्षनि नेमखान्थियाव जिडिपि हिसाबै जोङो मोननांगौ भटारशिप। बेखौ जोङो डिमान्ड खालामगासिनो दं। एसे बुंनो सानदों जे दिनैहाय जोङो 2003 मायथाइयाव बिटिसि जाबाय। दिनै 2020 मायथाइयाव बिटिआर जाबाय। बिथांमोनहा बर' रायजो राजाखौ खौसेथि लानानै बिथांमोनहा सोमावसारबोबाय। दा बर'लेण्ड जानायनि उनाव बिटिसि जानायनि उनाव बर' रायजो राजा जेबो गैया। बिटिआर एबा बर'लेण्डनि जाथि जन'गोष्ठीया जेबो गैया। दिनै बेफोरखौबो जोङो भटारशिपजों जोङो सुस्रांगोन। गासैबो जुदि साफ्रोमबो जुदि मानसिया मासाव जे 8,000 मोनोब्ला जिडिपिआव 8,000 मोनोब्ला जोङो बेखौ गासैबो थांनानै थागोनखौ जों आसा खालामो। एकमात्र भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाव बयखौबो फोथांनायनि मोनसे थांखि लादों आरोखि बेनो। বিশ্ব ভোটার পার্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্দেশ্য হল আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আমার এইবার মূল উদ্দেশ্যটো হল আমাৰ আগন্তুক যিটো আমাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভা, ইয়াতে আমি কিছুমান কেপাচিটি যিটো আমাৰ ৰণকৌশল এই ৰণকৌশল কৰাৰ কাৰণে আজিৰ এই ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো আমি জৰুৰী মিটিং আমি আহ্বান কৰিছোঁ সেইমতে আমাৰ ছাকচেছো হ'বলৈ গৈ আছে। যিটো আমাৰ কৌশল আমি অৱলম্বন কৰিছে সেই কৌশল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইয়াত আমি বৰ দুখৰ কথা, আজি ৭৬ বছৰ হৈ গ'ল তথাপি আমাৰ এই ভোটাৰসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি স্বাধীনতা হোৱা নাই। মানে ৰাজনীতি কোনো মূল্য নাই। ডাক্তৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে যিটো সংবিধান ৰচনা কৰিছিল সেই সংবিধানখন আজি কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ নেতা পলিনেতা মিনিষ্টাৰ আমলা কোনো লোকেই আজি পৰ্যন্ত এই গণতন্ত্ৰ লোকতন্ত্ৰৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। বিটিআৰে কি কৈছিলে, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈছিলে যে আমি পৰিৱৰ্তন আনিম। আনিছে জানো? আনিব পাৰিছে জানো? আনিব পৰা নাই। আৰু আমাৰ ইয়াত এজন মানে সস্তা বজাৰত বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ, কি নাম আছিলে, গৰ্জন মুছাহাৰী। তেখেতে সুবিধা বুজি কাম কৰিবলৈ আহিছে। নো ফেক্টৰ
আগন্তুক যেটো আমাৰ 2024 নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচন যাতে লোকতন্ত্ৰটো যাতে ৰক্ষা হয় তাৰ নামত আমি ভাৰতবৰ্ষত 86% গৰীব আৰু বগা চাউল খোৱা 86% আৰু ধনীয়ে মাত্ৰ 14%। সেই গতিকে আজি গৰীব কেণ্ডিডেটক ভোট দিলেহে লোকতন্ত্ৰ কি ৰক্ষা হ'ব বুলি মোৰ তৰফৰ পৰা মই কৈছোঁ। কোকৰাঝাৰ জিলাতে একটা কম্পালচাৰী আমি দি দিম। বৰ্ডাৰ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা দেখিছোঁ যে আমিহে লোকতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰি আছোঁ। আমি জিকিমে যদি ৰাইজে বুজে আৰু ৰাইজক আমি এই মেছেজটো দিম আপোনালোকে গৰীবৰ পালে চাব, ধনীক চাই লাভ নাই। তেখেতসকলক আমি জিন্দা কৰি আছোঁ, আমি বাদ কৰি আছোঁ, তাৰ নাম জিন্দাবাদ। ৰাইজে জিন্দাবাদ হ'ব লাগিব আৰু দালাল নেতা মুৰ্দাবাদ হ'ব লাগিব। আমি এইফালে গৈ আছোঁ।